Lamsoga sini songderi sa news ta entertainment channel asing tini paisok baja khumulungni noaya auditorium o jing saiman ka tini ora theater round choli tongo theater round ni bathai mong tau bo paisu gya ko haipana sing saiman ka theater round no puila ni je samung o theater o kni khe mar samne ni sing saiman o puila ni samung o sini buku balai khana ta khar sabi khana ka tai judges rogbo bono belai na appreciate ma kharka puila sing sini lai man buku thang lai gansa buku ni mong kya sari ani mong plong smaiti riang long samaiti plong smaiti riang kami ke bro dosta kanchanpura acha ning je asil je ye theater round jara je sok pai mani wo ning ke kuno master rok nai srengjak da ini master nai malia somo bukom la sini kai saju saju no bo kai mo phone khnaw amne ning tam khai to anta kori to Adarshi College of First Semester BSc khai to na ama hai sini buko kharaksa kop srengthani bo agukjak resab mungwa bo blaina agukjak acha ning or je resab mung rogle bufren chiming interesting ga resab mung ro srai frun chimina class 4 tong pro poila resab kha ya dikhino interest bari hoi resab amne kuno stage performance ka khai iya 400 ko resab 400 ko sing resab jagata na oino kuno goragor resab jagya school ro ko 400 ante 자, 자복제 능제를 삽만이 자제성 제 comment खाइमानी आबके नंके वो थिएटर राउंड पारदांग माने खागाता aku to sasobai mayako kabamam khata kabama ba ngai te gasha ni performance te gasha batong ko amu bokhana na nangana ngai result khana ko semen sima अच्छा ताबजे नंग ताका शहर सब नाइ आबो ना हाइने किसी सा ते हेनरी खना बोगन सब नाइ amu chini ri anggan no o ai ni green nang ma man अच्छा बेलाय हामबाय खाफांनि ताखते बु सग रक नाइ तंगदि सिंगरन सयासा फनुक तनाइ साबो थिएटर राउंड पारंगि थांगि सेमी फाइनल थांगि सगिनाइ जों साइमान का सेमी फाइनल 10 जना खाय तलांजाक नाइ फाइनल 5 जना तलांजाक नाइ हिनि संखनागा सिनि बखौ लमसनाइ ति बबो खातुं जागनो बसगांनि सेमी फाइनल थांगि सगिनान बागि बेलाय हामबाय सिनि बखौ न